kaanakan! Kumusta kayo? Dahito nanti, ay pasihala, makaturturog pa nanti yo. Nga para kinyayo, iso nga nag-video man niya, pasensya kayo na, makaturturog ang pay mo, din niya, matalayan po. Katatangarod, kablaawang kayo amin nga kakanakak, tapos nila pa nga, kasi matimatakong. Agora man bait, agmurmuraya lang bait niya, sa agag-video manan, tapos agdramus base, tapos agayo sa man, aglipistik niya. Sige nga ron, agora bait. So, dahil nga ron, ni Auntie yun, nakariinga kon. Nang gimatak, madi pa nga nagsubli niya, isa nga nag-shades up pala ang okay nga rod. Kan nakita siguro dahito bibig ni Auntie nyo niya, nagungat ti bibig na Auntie yo, ngam tatahanak nga agong ungat, gamin aw matipagong taktatang aldaw. Nga makablaawak ni kumarik nga kordapya, nga nangitad itilipistik ni Auntie yo, oy sosyal, Nix banagan na dahito, NYX. Nalaing at ang kumarik nga kordapya. Sige nga rod, rogyanan tayo ti pakablaaw, tatwang aldaw niya. Kat nagadu kayo nga kablaawak, kat ibaga lang nga kablaawak amin, nga kaanakan ni Auntie yung nga rod, nga bangat niya. Dita amin Pilipinas, kan Middle East, America, Europe, ita Canada, kan amin nga kontinente ti lubong, kan no adaman pa iti kakaanakan ni Auntie dita outer space, batbatiin na kayo mat niya, na imbag, nga bigat, nga aldaw, nga malam, nga rabii, kiniayo, amin. Tatangaal daw, napanunod ko nga ag-share iti may sapay nga hidden talent na Auntie yo. Nagado kami nagdamagan no, amok balang ti agkansyon. Halang agkansyon, ti amo na Auntie yo. Dagiti madi nga makaamo, bali amok mati agfunksyoy. Fungsyoy ba tinaga na day dyan? Di Chinese ngay kuma, horoscope. Amok mat day ta. Bali hanak nga Chinese apo, awan ti darak nga Chinese. Purpuro nga dara nga bugoong iti darak nya. So, ngam amok ti agfungsyoy. Nagtrabaho ak iti gamin iti China, ti manong tawan, kat nasursurok tay ta. Amok mat ti ag Chinese. Nya, amo itag Chinese? Amok mat! Sample lang kayo ti Chinese nga rod. Bale. No, ibagayo ti Chinese kat kumusta? Ti Chinese na day takat kwa. Moshi, kosong kulay ne, ay say kai chi chi tomo no, la chi tu no, chi di si la, kapali chi o kumusta? So, day jay nga rod. No, ibagayo mo ti Chinese, iti, naimbag nga aldaw, kastoy day jay. Ching pai lai di, ti so le nik sa le, o su le tu guan li chai li, naimbag aldaw. Kat sample lang mat day ta, adu pa ti amok, damagandak ay na name it, kuna nga rod. Katatangarod, dagijay agdamdamag no inya ti kapalaran da, horoscope. Amok daytay, so nga dumngag kayo, baka namangag yu daytoy, surutin nyo, adakin nyayo no, surutin nyo ti ibagak, kan horoscope kat kwamat lang dayta, pambagbaga, nya, adakin nyayo no mamati kayo, no saan, hamadi, kadi adakin nyayo, nya, sige rogyanan tayo niti horoscope. Dagiti at the horoscope na nga, Aquarius. Aquarius kayo? Sige danggan nyo. Si kayo nga Aquarius, madiyo unay nga panpanunutan dagita, problema yo. Gamin takapapanunot ti problema yo, ti biyag yo. May sangaal daw, agreeing kayo. Madi nga tattang, baka may sangaal daw nya. So nga agalwad kayo, kayo panpanunot iti problema. Gamin, may sangaal daw, kasla mabasbasak,
Ti kapapanunot ti problema yo, agsisinukat ti lugar na dagita mata kan agong kan karat yo. Pati tapusag yo, umakarmat, iso nga, hangkayo nga panpanunot ti problema. Iwasan nyo daytan niya, tanong nga umakar, dagita parti ti bagiyo. Nya, baka sisinuka da. Okay? Sumarunong nga horoscope, Pisces. Nya, amoy ti Pisces? Pisces kayo? Sige, domngag kayo. Sikaw nga Pisces, tikas lang maritrit na ni Antiyo. Ada, ti sumangpat nga grasya, kinyayo. Nya. Kinontrayo. Hanggang nga grasya ti sumangpat. Grasa. May sangal daw. May patublak kayo. Hindi ka grasa nga siminto. Si kayo magamin kinontrayo. Hanga grasya ti sumangpat. No di kat grasa. Agalwad kayo nga rod niya. Agalnag kayo. Gitapagpagnaan nyo. Nya. Dahita ti Pisces. Ti sumarunong nga horoscope. Aries. Si kayo nga Aries kayo, si kayo nga Aries domngag. Si kayo nga Aries, hang kayo nga agpuy-puyat. Iwasan niyo ti agpuyat. Dahil tatikas lang maritrit na nga kapalaran niyo. Iwasan niyo ti agpuyat, makas naman, dati agtubo nga lasag, ita babati matayo, ay bags no kumangam, ay tanga lasag, hanga kasla ay bags. Dahil tanga lasag kasla ngay ko, ano, aprosam ka, dumakal, nga kasla ukal-ukal. Isa nga iwasan niyo tagpuyat nga Aries. Nya, Aries, okay? Sige. Sumaron nung nga ro, dagita Taurus. Taurus kayo? Sige, dahil ti kwayo nya. Si kayo nga Taurus, iwasan nyo tag sa ti dakes. Ag sa ti nagagalas nga sasao. Nya, hanggang sa ti dakes. Gamin, may sangal daw kwa, baka bali nga kasi ti bibigyo. Pumuskol ta bibigyo, kaluban na dayta pangunga agong nyo. Nya, pangunga rodan, kaslapay, nabislakan nga bisukol nga agong, nya itsura yo. Iso nga iwasan nyo tag sa otidakas. Nya, baka matulad yun ni auntie yo. Sumaron no, iti Gemini. Gemini kayo, domngag kayo nga Gemini. Kasla maritnak na swerte ti Gemini, dahito nga tawan. Si kayo nga Gemini kwa, agkamilagro kayo. When? Agtubog itilana, dayta susuyo, mapalalaki babae won. Agtubog itilana, may sangal daw. Dayta susuyo, nga dayta nga lana, makaagas. Wen, makaagas ti saksakit ti barukong, tultulang, kan agkakampurmi nga saksakit. Iso nga, naswerte ti Gemini niya, makatulong kayo iti tattao. Iso nga, itulong nyo dayta tattao, hang kayo barat nga agpapabayad, no, mangagas kayo niya. Swerte dagitoy nga Gemini. So, let's go to the next horoscope. Cancer. Dagiti Cancer, lalo dagiti babae. Iti lalaki halos hang kuunay nga kwa, marit na ti kaslala horoscope dangam. Dagiti babae launay nga. Si kayo nga Cancer ti horoscope na nga babae. Iwasan niyo iti siksikan nga lugar, dagiti adu ti tattao. Gamin kas naman nangaykat ada iti uttog nga makadalapos kinyayo nga makasikog kinyayo. Ti kinauttog na, madalapos na kailaang masikugang kayon. Iso nga iwasan niyo nya. Si kayo nga Cancer nya, agalwad kayo, masikugang kayo nga di nga oras. Tapos madiyo nga amo no sino makasikog kinyayo, narigatan nya, agalwad dagita Cancer. Okay nga rod, Leo, sumaron no. Si kayo nga Leo, si kayo gamin kasla nararagsak kayo nga klase ti tao, kananayon kayo nga katkatawa. Ti maritrit na nga horoscope yung nga ikatkwa, hang kayo unay katkatawa, gamin adat ti aldaw nga sumangpat to nga ti kinasubsobra ti katawa yo, agbusingar, dayta agong yo, tapos madin nga agsuble. Ti kinadakkel busingar na, dakkel pa yung dayta tangan ti sa kayo, nya agbusingar, ta agong yung ang agsuble ni, so nga, iwasan niyo, ti nalaaw nga katawa nya. Sige. Next is Virgo. Dagitoy Virgo kwa, hangko unay nga mabasa ti horoscope, ti amin nga Virgo,
Ngam tikas la maritrit ng dapat nga aramidin nyo. Lalo dagitoy ko dagitoy tattao nga kaya na nga agpakutong nga Virgo nya. Sika nga Virgo nga kaya nagpakutong. Gamin adati Virgo mat nga lumagam. Dahiti horoscope nga maritrit na ni Antiyo. Dagijay para tattao nga Virgo nga pampanunutan dat agpakutong. No! Hanggang magday-diet. Gamin kwa adati aldaw to nga agronda dagita pulis nga agtokhang iti babalay. Baka mapagkamalanda kayo nga adik. Nya, dayjay lang matigas lang nakaman unay nga kwangam. Dayjay lang hang kayo nga agpapakutong hanggang day-diet paila nga Virgo daytoy nga tawen. Nya, dayjay lang gamin adi nga rod kunak baka mapagkamalanda kayo nga adik. Adi lang. O sungarod Libra, ti sumarono. Agiti Libra, kaslala, maditi marit na ni Antiyo. Madik amo no i-share kung siguro ko lang na niya, adi ngay ma-advisean kayo. Agiti gamin Libra, dati hamat nga amin, daytoy, hanga amin. Adan tulak tati kaslala ngay, daytoy nga rod ko na nga rod, kayo lang, pang dengdenggan nyo, hamak nga imbaga nga agpaypayso, nya. Iso nga adakin niya no dumngag kayo. Kura nga rod. Dagamit kas laman rin dagitoy Libra. Adati dumtang nga sakit nga kakaiba kinyayo. Agsira. Amin nga abot ti bagiyo. Amin nga abot. Pagisbuan nyo karyo. Adi lang. Maiwasan day tati kararag. Nga, iso nga agkararag kayo. Agsimba kayo. Agkararag kayo nga inaldaw. Dayjay nya. Katungtungan nyo ni Apo. Baka kami malilipatan yun, ti agkarkararag. Dayjay nga rod niya. Scorpio. Dagito Scorpio, kasla madimat. Iti maririt na nga, nga horoscope da. Makapultit kayo nga inaldaw. Kasla dayjay ti, mardik amo nung mangrugi, nga bago kayo makapultit ngayon aldaw, tatapay lang hampay ka hangkay pagpulpultit. Gumatang kayo ti ado nga brief kan pantiyon, no saan irede yun ti aglaba, ti inaldaw. Baka nagsasadot kayo gamin nga aglaba, iso nga kaslakas ti maririt na ni Antiyo. Makapultit kayo nga inaldaw. Dayjay matlaang niya, madik amo no ka nung sumangpet, day nga pulti yung gumatang kayo ti ado nga brief kan pantiyo niya. Sige, practice kayo aglaban, dayjay. Sagittarius, kasla maya ti maririt na na Antiyo, dagiti nga Sagittarius nya. Dayto matkit de, hamat nga amin matungpal, amin nga naibaga nga horoscope nya. Mabalin siguro mangyari iti maysa duwa kasda, mabalin mga haan ta ati katrek tama lang na Antiyo, hidden talent ko na nga rod. Ngam si kayo nga Sagittarius kwa, kasla agartista kayo. Agartista kayo, agkaroon kayo iti pelikula nga, si kayo iti bida, si kayo tumat lang iti kontrabida, extra. Kasla si kayo tumat lang ti direktor, kan si kayo tumat lang ti agbuya, tanagalas kayo. Yeah. Madi-joke lang. Adi lang ti maririt na, baka agartista kayo, ala, sumika dagito nga kwa, nga Sagittarius. Last but not the least, Capricorn. Dagiti Capricorn. Kasla marinak dagiti Capricorn, lalo dagiti nalayang agsugal nga Capricorn. Kunang arod hanga amin marit na Antiyo. Ayeri nak lang. Dagiti Capricorn agswerte kayo ti sugal. When agswerte kayo ti sugal, mga bak kayo ti sugal. Ngam ti kinabayag yung agtugaw tapag susugalan, agtubo ti litag, tauba iyo. Litag nga pito ti matana niya, iso nga aganad kayo, no? Sa kinyayo, isardang yun tagsugal, tanohang kayo ang agtubo tilitag, taubo-uba iyo. Dayjay nga rod, sa pila kuma, naragsakan kayo, or na-inspire kayo, daytoy nga horoscope ni Antiyo, nya. Sige nga rod, agyaman ako na kinyayo, nga agsup-support ni kinya ni Antiyo, nga bangat, nga ampa. Agyaman ako na, Diyos ti agnina iti amin nga Ilocano, iti lubong nya, salamat. Hanyaman kain nga, kit di nga lipatan nga ag-subscribe, dagi di hampay nga nakasubscribe, isubscribe yu daytoy channel ni Antiyo nga anti bangat.
I-subscribe yung adyo channel na di manager na nga ni Addo Selga. Adati channel na nga tinagalag at Addo Selga Vlogs. So, i-subscribe yung kumaday dyan nga vlog na niya. Sige nga Rod, salamat kinyayo nga agboy-boy iti videos nanti yung nga maragragsakan. Agyaman ak unay, babaan nyo agarami dakpay iti addo nga videos niya. Sige nga Rod, bye!